Dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Savremena oftalmologija Sveti vid. Specijalna bolnica Sveti vid osnovana je pre skoro 3 decenije, a ideja je bila da se premosti dugogodišnji jaz koji je vladao u domaćoj oftalmologiji i da se uvedu najsavremenije metode lečenja očiju, kao i najsavremenije operacije, kako na prednjem, tako i na zadnjem segmentu oka. Pored toga, otvoreno je i dečije odeljenje koje vodi jedan od najpoznatijih svetskih dečijih hirurga, profesor Rudolf Autrata, inače inovator metode lečenja slabovide dece upotrebom egzajmer lasera. Sveti vid je iz starta krenuo sa najsavremenijom metodom operacije katarakte primjenom ultrazvuka, koja je po prvi put na našim prostorima omogućila svakom pacijentu da operiše kataraktu bez obzira u kom je dobu i bez potrebe primanja totalne anestezije, što je mnogim pacijentima ranije bila prepreka da se oslobode katarakte. Danas Sveti vid u svom timu ima 7 iskusnih vrhunskih evropskih hirurga profesora koji pokrivaju svu patologiju oka, kako kod dece, tako i kod odraslih i koji su na naše prostore uveli najsavremenije hirurške metode. Na ovaj način Sveti vid je postao referentna ustanova u kojoj pacijenti mogu naći rešenje bilo kog problema oka pod istim krovom, a to je velika prednost i retkost čak i u najrazvijenijim zemljama. Zadovoljstvo mi je što su i danas sa nama osnivač i direktor bolnice Sveti vid, gospodin Svetozar Dragović, ali i gošća iz prethodne emisije, mlada doktorka, specijalista oftalmologije, doktorka Biljana Stojanac. Hvala što ste i danas sa nama. I doktorka, vi ste imali prilike da godinu dana provedete u radu u specijalnoj bolnici Sveti vid. Kakvi su vaši utisci? Kakvi su bili najčešći problemi sa kojima ste se susretali u ambulanti? Ono što najčešće pitaju pacijenti kada dođe, to je da li imaju kataraktu i da li imaju povišen očni pritisak. Povišen očni pritisak ili glaukom se izdvojio kao jedna veoma ozbiljna tema. Sam glaukom predstavlja grupu oboljenja u kojoj dolazi do oštećenja očnog živca, a najčešće sve to je izazvano povišenim očnim pritiskom. Ono što treba da istaknemo da je glaukom hronično i progresivno oboljenje i da je potrebno sprovesti tačan protokol lečenja. Često mi se dešavalo da mi u ambulantu dođu pacijenti koji su ranije bili u domovima zdravlja ili nekim manjim ambulantama, kada na prvo merenje povišenog očnog pritiska se uvodi lokalna antiglaukomna terapija. To jednostavno nije dobar start za lečenje. Potrebno je ispuniti određene kriterijume da bismo postavili dijagnozu glaukoma. Pre svega jedan detaljan klinički pregled, zatim dnevna kriva očnog pritiska, što znači da merimo očni pritisak tokom cijelog dana na 2 sata, a zatim da uradimo i dijagnostičke procedure kao što su skener oka i vidno polje. Ono što želim da istaknem da u našoj ustanovi sve ove procedure, sve ove korake možete uraditi u jednom danu. Nema menjanja lekara, nema zakazivanja, čekanja po nekoliko meseci i gubitka dragocenog vremena. S obzirom zaista da se smatramo referentnim centrom za lečenje glaukoma, jer su u našoj bolnici temelje za lečenje i praćenje glaukoma postavili profesorka Šarka Pitrova i profesor Pavel Rosival, u našoj bolnici imamo i najspecifičnije elektrofiziološke aparate koji, da ujednostavim, mogu da nam pokažu mnogo ranije da ćelije očnog nerva trpe neki stres, kako bismo mi mogli na vreme da reagujemo da ne dođe do njihovog oštećenja, tačnije prestanka rada. Znamo da je profesor Pavel Rosival jedan od višestruko nagrađivanih hirurga u svetu za operaciju katarakte. Pored toga bavi se i laserskom korekcijama dioptrije, ali i da je naučni saradnik najpoznatije svetske firme koje proizvodi egzajmer laser, firma Schwind iz Nemačke, koja učestvuje u razvoju najsavremenije laserske tehnologije. Pored toga se bavi operacijom glaukoma, primjenom najsavremenijeg implanta koji pacijente rešava ukapavanja kapi do kraja života, što je izuzetno važno, a nama je izuzetna čast što ćemo imati prilike da u današnjoj emisiji čujemo intervju sa profesorom Rosivalom. Hello, good morning. I would like to say a few words about advantages of so-called microshunts in glaucoma surgery, because we are using trabeculectomy with some modifications already over 50 years, and it's a gold standard of glaucoma surgery. But it has some disadvantages because after surgery it takes long time to recover and there is prone to some complications. For that reason, in the last 5-10 years there is a movement for so-called microshunts in glaucoma surgery.
One of them is Xen, the other one is PreserFlow, which seems to be the best one for patients with some not beginning but glaucoma, which is maybe a little bit advanced. So this is very well controlled surgery, immediate result, and no complications generally at all. We have also some microshunts which are used for trabecular meshwork, but they are not so much effective. So for that reason, those microshunts implanted like PreserFlow are currently standard of care, and they are very much shortening post-operative course. People can return immediately to work, and it's real micro-glaucoma surgery. I hope you will enjoy it. Evo, čuli smo profesora Rosivola. Doktorka, da li nam možete reći koja je procedura i protokol lečenja pacijenata sa glaukomom u specijalnoj bolnici Sveti Vid? U našoj bolnici postoje jasni protokoli za pre svega postavljanje dijagnoze, zatim praćenje, a onda i lečenje glaukoma. Postoje neka 3 stepena kako lečimo glaukom. Prvo je to u pitanju antiglaukomna lokalna terapija kapima. Ako to ne može da drži bolest pod kontrolom, idemo na sljedeći stepenik, a to su laserske procedure. Želim da istaknem da mi u bolnici imamo najsavremeniji laser koji se zove selektivna laserska trabekuloplastika, koja se koristi za lečenje glaukoma u određenom periodu. Ako ova 2 procedure ne mogu da drže bolest pod kontrolom, ide se na sljedeći, 3. posljednji stepenik koji predstavlja hirurgija glaukoma. Želim da istaknem da profesor Pavel Rosival dugi niz godina u našoj bolnici izvodi najsavremeniju hirurgiju glaukoma. To je mikroinvazivna glaukomna hirurgija sa implantacijom šanta. Šta to znači? Da pojasnim, implantacijom jedne cevčice različitog lumena pomažemo oticanje očne vodice, samim tim uspostavljamo normalnu hidrodinamiku oka i pritisak oka držimo pod kontrolom. Kakva je bila organizacija rada dok ste bili na specijalizaciji? U dogovoru sa direktorom tokom 4 godine specijalizacije sam svakodnevno pre podne bila na specijalizaciji, a popodne radila u svojoj bolnici. Kako jednostavno ne bih izgubila kontinuitet sa radom i edukacijom u svojoj matičnoj ustanovi. Mogu da kažem da svaki dan nije bilo lako, ali da smo napravili odličan posao na specijalističkom ispitu pred 5-članom komisijom. Dobila sam najvišu ocenu sa svim pohvalama, a sve to zahvaljujući znanju koje sam prevashodno stekla u svojoj matičnoj ustanovi, specijalnoj bolnici Sveti Vid. I možete li nam reći, doktorka, koje se sve procedure izvode u specijalnoj bolnici Sveti Vid? Kada pričam sa ljudima oko sebe, možda smo najprepoznatljiviji po apsolutno savršenoj hirurgiji katarakte. Htjela bih da istaknem da naš profesor Pavel Rosival je 2 puta bio proglašen kao najbolji hirurg ove vrste hirurgije, znači operacije katarakte na svetskom nivou, i to od svojih kolega. Želela bih da istaknem moju omiljenu temu, a to je svakako refraktivna hirurgija. Tu mislim na skidanje dioptrije egzamer laserom, isto tako na implantaciju multifokalnih sočiva koja pacijentu obezbeđuju da do kraja života vide dobro na svim distancama. U našoj bolnici se bavimo i pedijatrijskom oftalmologijom. Radimo intervencije kao što su skleroplastika, koja se koristi kod pacijenata koji imaju brzo rastuću dioptriju. Također obavljamo hirurgiju skretanja oka. Možda najaktuelnija tema jeste svakako transplantacija rožnjače, kako potpuna, tako i lamelarna transplantacija rožnjače koja se obavlja u našoj bolnici i samo u još nekoliko centara u svetu. S obzirom da kod nas rade zaista svetski priznati hirurzi, mi radimo i veoma komplikovane, tehnički zahtevne hirurške intervencije, zovemo ih kombinovanim hirurgijama. Šta to znači? Kada pacijentu u istom hirurškom aktu rešavamo više problema. Pa tako pacijentu možemo da radimo operaciju katarakte i da rešavamo dijabetičku retinopatiju ili ablaciju retine na zadnjem segmentu oka. Da operišemo kataraktu i glaukom istovremeno. Svakako da radimo kombinovanu hirurgiju u smislu rešavanja
rešavanja katarakte i transplantacije rožnjače, mislim na lamelarnu transplantaciju rožnjače. Pored hirurških procedura po kojima je naša bolnica prepoznatljiva, htjela bih da istaknem da u našoj bolnici imamo najsavremenije lasere. Svakako bi tu nabrojala mikropulsni laser koji imamo jedini u regionu, a koristi se za lečenje određenih oboljenja žute mrlje. Sad, spomenuli ste i lasersko skidanje dioptrije, a ova procedura je zapravo ona po kojoj je Sveti vid prepoznatljiv. Prvi je uveo ovu proceduru na naše prostore. Kod odraslih pacijenata lasersko skidanje dioptrije izvodi profesor Rosival, a kod dece i odraslih profesora Utrata. Mi ćemo sada pogledati jedan prilog, čućemo pacijentkinju koja je upravo ovaj problem rešila u Svetom vidu, na ovaj način korigovala dioptriju, pa ćemo prokomentarisati slučaj sa doktorkom Stojanac. Zdravo, moje ime je Irina Rašović, imam 28 godina, dolazim iz Sarajeva. Dioptrija mi je ustanovljena sa mojih 12 godina, od tada nosim i naočare. Ispočetka je to radilo se o maloj dioptriji, međutim vremenom je rasla i dostigla je minus 3,25 sa astigmatizmom. Nošenje naočara u svakodnevnom životu počelo je da mi stvara nelagodu, da me ograničava, pa sam odlučila da razmislim o laserskom skidanju dioptrije. Iskreno da budem, mnogo sam se razmišljala da li da se upustim u takvo nešto, jer imala sam malo straha i svega, pa sam počela da istražujem uopšte koje to metode imaju i na koji način može da se otkloni ta dioptrija. Kada sam se raspitivala o metodama i načinama na koje mogu da odradim lasersko skidanje dioptrije, naišla sam na metodu PRK koja se radi u bolnici Sveti vid. Međutim, ovde na našem okruženju nisam mogla da nađem nikakve dalje informacije, jer je to metoda koja se radi u svijetu, pa sam sva iskustva prikupljala sa klinika koje se nalaze u svijetu, dok je u našem okruženju više zastupljena ova LASIK metoda koja se odnosi na zarezivanje rožnjače. Međutim, moj to izbor nikako nije bio, bez obzira na brži oporavak i sve. To je metoda koja, kako sam istražila, donosi veće rizike od povreda, od pomjeranja tog poklopca koje mogu da naprave problem i da vas dovede u veću opasnost na duže staze. Razgovarala sam sa dvije prijateljice koje su mi također rekle da su radile baš tu metodu u bolnici Sveti vid, gdje su mi onako razbile sve predrasude i rekli da je to nešto najbolje što su radile za sebe, i odmah sam se odlučila da pozovem bolnicu i da zakažem svoj termin gdje mogu da dođem na konsultacije kako bi ustanovili da li sam ja uopšte kandidat za lasersko skidanje dioptrije. Zakazala sam svoj termin, došla sam u bolnicu, dočekalo me jako ljubazno osoblje gdje su mi uradili sve potrebne pretrage i rekli da mogu da pristupim laserskom skidanju dioptrije. Odradili smo svu pripremu za operaciju i zakazali termin za operaciju. Što se tiče same operacije, bol nikakva ne postoji, dobijete anestetik gdje apsolutno ne osjećate nikakvu bol. Nakon operacije dobijete od bolnice Sveti vid sve potrebne kapi koje treba da sipate narednih 7 dana i nakon toga dolazite na svoj prvi pregled gdje će vam ujedno skinuti i terapijska sočiva i promijeniti terapiju. Kada sam došla na tu prvu kontrolu, odnosno nakon same operacije, moj vid je bio mnogo oštriji. Međutim, u tom procesu oporavka prosto malo se dešava to da vidite kao kroz neku vodu ili maglu, što vremenom počinje da se izoštrava gdje dobijete jasnu, potpuno jasnu sliku. Danas je mjesec i 15 dana posle moje operacije gdje sam došla na drugu kontrolu. Potvrđeno mi je da mi je dioptrija 0 i da mi je oštrina jako dobra, što i sama primijetim. Mnogo sam srećna zbog toga i zadovoljna.
Evo, doktorka, mi smo čuli pacijentkinju koja se pre nego što je došla u specijalnu bolnicu Sveti vid raspitala i čula da se u Svetom vidu izvodi takozvana PRK metoda. Da li nam možete reći koja je razlika između PRK metode i LASIK metode koja podrazumeva rezanje oka? Tako je. Možda osnovna razlika između ove dve vrste egzajmer lasera jeste u tome što kod te PRK metode nema zasecanja rožnjače, nema pravljanja tog takozvanog flapa ili režnja na rožnjači. Samim tim izbegavamo komplikacije koje se veoma često dešavaju na tom flapu, a nakon LASIK procedure. To mogu biti pomeranje flapa pre svega, njegovo nabiranje ili njegovo zamućenje. PRK metoda je superiornija zato što nakon intervencije u manjem stepenu izaziva tegobe suvog oka kod pacijenata. Može se koristiti kod šireg broja pacijenata. Znači, oni koji imaju tanku rožnjaču mogu također da koriguju dioptriju trans-PRK metodom. I možda neka osnovna razlika koja je jako bitna jeste da je PRK metoda rezervisana za pacijente koji imaju aktivan način života, koji su sportisti, koji se bave grupnim ili kontaktnim sportovima. I najmanja povreda oka nakon LASIK procedure može da dovede do pomerenja flapa i problema. Sveti vid je također jedina bolnica na Balkanu koja se bavi lečenjem slabovide dece upotrebom egzajmer lasera, ali u posebnim indikacijama. Možete li nam reći koje su to indikacije i šta se dešava ukoliko se ovo ne uradi na vreme? Anizometropija je osnovna indikacija za ovakav tip lečenja. Pokušat ću da pojasnim našim pacijentima. Dete ima pravo da se rodi sa okom koje nema dioptriju i sa okom koje ima dioptriju. Kako se stvara slika u našem mozgu i kako mi percepiramo sliku? Mozak prima dve slike. Primi onu koja je sa oka koje nema dioptriju i ona je sasvim jasna, dok oko koje ima dioptriju, a dete nije korigovano i nije uradilo lasersko skidanje dioptrije na tom oku. Kada mozak preklopi te dve slike, potrebno je da bismo mi percepirali sliku da one budu, kad se preklope, apsolutno identične. U ovom slučaju mozak kaže, ok, imam jednu sliku koja mi je jasna, nju želim da gledam, dok će ova mutna slika da bude skrajnuta. To znači da se na tom oku koje ima dioptriju, a nije korigovano, neće razviti puna vidna oštrina. Ono što je bitno da nam roditelji dovode decu na vreme, a to je najčešće između 3. i 4. godine, i kada oni subjektivno ne primećuju nikakav problem. Kako bismo u tom trenutku mogli da pronađemo ovakve pacijente, uradimo lasersko skidanje dioptrije i obezbedimo da oba oka mogu da razviju punu funkciju vida. Često mi se dešava u ambulanti da mi dođu pacijenti koji imaju 20, 30 ili 40 godina sa jednim visoko slabovidim okom, jer je ovo propušteno da se uradi kada su bili do 7. ili 10. godine. I tu onda nema popravke. Nažalost, ne možemo ništa da uradimo da vratimo funkciju vida. Ona se razvija do 7. ili neke 10. godine. Zbog toga je bitno pravovremeno doći. Hvala. Gospodine Dragoviću, za vas pitanje. Više puta ste pominjali da je izuzetno, naravno, važno što pod istim krovom u vašoj bolnici imate 7 najeminentnijih evropskih, svetskih profesora, stručnjaka, hirurga, kako nema ni jedna bolnica u Evropi. I da li nam možete bliže objasniti to što ste istakli da se zapravo sva patologija oka i svi problemi sa očima mogu rešiti pod istim krovom? Pa nije samo to bitno. Nadovezu se na odgovor doktorke Biljane kad priča o dječjoj slabovidosti. Vi dan danas na Balkanu nemate nikoga osim Svetog vida koji to radi. Iako je kongres 2018. godine održan u Beogradu gdje je Sveti vid dobio evropsku nagradu u konkurenciji svih dječjih bolnica u Evropi, vi danas imate savjete one vrste, ne treba to da se radi prije 18. godine, ne smije laser da se koristi kod djece i tako dalje zbog velike zaostalosti. A to je, znači, hirurgija koja se u svijetu radi već 30 godina u razvijenim centrima. Dakle, mi smo i dan danas više od 30 godina u zaostatku za svjetskom oftalmologijom. Nijesmo mi samo tu metodu uveli jedino. Mnogo metode o kojima je doktorka Biljana pričala, ja u emisijama ranije, mi smo uveli po prvi put. I odatle je velika zbunjenost pacijenata. Znate, ljudi koji se ne prate i ne razumiju se u oftalmologiju, oni će da saslušaju svog ljekara. Imamo primjere gdje su majke dovodile na vrijeme svoju djecu ili dijete, ode u svom gradu kod jednog, drugog, trećeg, svi kažu nemoj slučajno, to je privatna bolnica, hoće novac da vam uzmu. To je takva jedna nekorektnost i tako jedan bezobrazluk, da ja nemam riječi. Dakle, u svijetu vi imate, kongresi se održavaju na tu temu, danas se to na našem fakultetu u oftalmologiji ne izučava, svi su protiv toga, samo zbog toga što žive komforno, što mi u osiguranici plaćamo njima plati i sve živo i kongrese, ne edukuju se, obično šetuju kad odu po kongresima. Dakle, Sveti vid je danas prepoznati
operativa desa, vi nemate danas u Evropi, mogu da tvrdim, a to pričam sa profesorima, nijednu bolnicu u Evropi i u svijetu koja pod istim krovom ima sedmolicu vrhunskih hirurga koji rade svu patologiju oka, a mi danas, zahvaljujući tim kombinovanim operacijama, imamo veliku prednost jer mi imamo preko 50% pacijenta koji dolazi van Srbije, iz Evrope i svijeta. Pa znate šta znači pacijentu kao, evo, profesor koji je operisan u gradu multifokale, ili on bi trebao 2 puta, ako treba da riješi fako vitrektomiju, da radi i fako i vitrektomiju, znači operaciju katarakte, mora 2 puta dolazi. Ovdje u istom aktu, i sve se to radi u lokalnoj anesteziji. U jednom aktu sve riješi, a imamo 2-3 vrste hirurgije koje se rade u istom aktu, sve u jednom, u lokalnoj anesteziji. Dakle, mi štedimo pacijentima ne samo vrijeme da dolaze 2 puta, nego i novac, štedimo sve. A što je najbitnije, ne mogu ni naći tamo u svojoj zemlji hirurga koji su tako kvaliteta i ne mogu doći do njih. A da ne pričamo da ovdje svi oni najbolji, samo oni operišu pacijenta. Odatle mene ne čudi što mnogi iz Evrope, i to naučnici, kao što je doktor iz Londona i to direktori klinika, dolaze da riješe svoj problem ovdje. Na kraju krajeva, i mnogi ministri zdravlja bivši dolaze kod nas da operišu oči, znate. Oni vrlo dobro znaju koji je nivo u našim bolnicama, koji je nivo i da li mogu naći takvog hirurga negdje vani. Vi danas u Londonu ili u Milanu čekate po 6 mjeseci na jedan oftalmološki pregled kod specijalista kao što je doktor Biljana. Pregled da napravi. A operacije da ne pričamo da je do njih teško doći. Da ne znate kad odete negdje, vas neko pošalje, vi ne znate ko će vas operisati, kog je nivoa tog hirurga. Zato su mi uspješna bolnica i ja da vam pravo kažem, ponosim se tim da mi danas imamo 7 hirurga koji su u svom segmentu najbolji. Nema boljih od njih, možda ravni negdje njima, ali nemate boljih. A oni su svi separatno rade, svaki u svojoj bolnici, bilo privatnoj, bilo državnoj, ali pod istim krovom da imate da sve možete riješiti, to ne postoji. Hvala vam. Posjetit ću za kraj još jednom adresu na kojoj se nalazi specijalna bolnica Sveti Vid. Adresa je Dobračina 27 u Beogradu i to je jedino mesto gde se nalazi specijalna bolnica Sveti Vid. Ne postoji ni jedna druga, da ne dođete u zabludu. Gosti današnje emisije bili su osnivač i direktor specijalne bolnice Sveti Vid, gospodin Svetozar Dragović i doktorka Biljana Stojanac. Hvala vam još jednom, a vi nastavite da nas pratite i dalje. Do gledanja.